فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komor, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wa karibu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola ikao ndihonlalao emakati nizambao yanu tujini ngome. Rehema na amani na zimwendeleni. Kwezi hutukufu wahanyu nyonti pia, kama kawaida timambiani ya ukaya ekati javanu ntumbe iliani muujiza ukaya miti mtume wondi adobeshe wa muujiza ejawenika zenye binadamu zenyumati kao wakawabehwa asibabu ndizo yabo kabati wakati nga uzima aukaye mtume wa mwiso Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mi mwanadamu mrendanai wa madhambi hama ndanyi wa imma nukta nzima muhimu yani behava ikuni behavanu de yaho usilamu de nukta yaho usilamu ya rambia ya ukaya na muyeshelezizane baho shelezizana zohunufaisha imara Mwenyezi Mungu. Hasbabu ya hizo timkubalini ukaya nyimara Mwenyezi Mungu nyiwandu ikao domko ndunga ebonge inika ye furswa ya ukaya haina wakati njohenda tifikiri mbarongo ya uhusu wa mwendo mwema hauo mwendo mwii ulio haruma yentia hatu ikao diyo rangu hasonti pia ngeladhimu njevanu njenlile njena zo nifikiriu njena helina elewa ebenge gazjobakia haina ujoka ya hanelewa ya jue ya renge ya rumie hamade namna ikao mimi izo nambao ntozishia na wandu wa jizira nami tisana tirenge mbavi ili nje nimwambieni. Kwezi watukufu kamtiwa jeni kaole weinu timara ya handani shainu kadwavili ranzinja uvanu ili rijeri hadithi mbavi ize taabu zirema oye Komor zentihuza mwiso zinu. Watukufu wa Komor ranyi mdo azali, ranyi mto azali, ranyi mdungu hamba ya ukaya kamti hunu kamti hula uskwale weinu tikahujari yesheleziziane madanzima muhimu baiku agarjo birili ambavi hauraji haruma yezivirao emakati irilo nayo haruma yenti shaye mada yani behava uskwale weinu madanzima muhimu baiku atiparo yamba shawa imma hoishelezizana hodihonu mabahanu yenti ya waswili uskwale weinu yo muhimu. Kwezi watukufu wa Komor haina wakati miuzamba ya ukaya imbwanaye ya hatu hawi imbwanaye ya hangu no wafikiri uhamandami wambangwata hao daula ya haki imbwanaye ya hangu no wafikiri uhamandami ya ukayangwa tahao daula ya haki basi imbwanaye ya hatu nzima bai dukaya mwana mkomor
yangalie ye komori yahe ya mzaya ya mlela hata ya waswili emakatiri lona oyanu ya joushinda ya rongowe hauyaishie yaelewe basi emakatiri lona oyanu ngayo oblige ani ngiyo farui shayo tisuna ya haina mwana mkomori ujikubali ya ukakweli ye komori yo yahe hususan do wanadamu wadungu hamba ukaya je suis fier d'être comorien waonda o ni warongo zao haku da wala wadungu urumia le katiba la ukaya je suis fier d'être comorien henamna emzungu ya hamba ani namna ya ukaya itafsiri ya shingazija ya kihatu ikansuele wanai yabo mdungombo ya ukaya yeye haina namna ijoka ya yekomori ngio rekangiyo mbi rekangiyo njema rekangiyo na twabiambi rekangiyo na twabia njema sha yeye ngujibiwa ne komori yahe ebenge tikahuja bano skwale winu njena mbie ni yeshelezizie ye mwana mkomori yabo katsambande mwana mkomori yabo ranzinde mbaba de mzaze de mwana do wajomba da haina mwanadamu ikao hapuha harumasha ivande shanti shakomoro nimwambie ya ukaya ekomor ngiona nrongo wombili basi ekomor ngiona nrongo wombili basi na mimi ngamina yakini ya ukaya kavati ya raru timabiani ya ukaya mimi Islam tikubali wa Islam abanyinyi bwa komori mnabi ya ukanyinyi maislam jana hajana mkubali wa Islam yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zendongo haziumbu mbili ekomori ngiona ndongo mbili basi ranzindo wakati rajuha rabuhaye mato raonaye komor hatarjeri wasulileo mwana mkomori ngamhuparo ureye mato wangalie komori wajuha waihunra ranzindo wakati wabuhe mato wandiso wanjia ankli wandiso rambua enamnanti iko kaya nenamnanti iko hendesiwa komori ranzide makati wajuha bu mwana mkomori hauranzide makati wambiwa ya ukayari hunra rikoloniziwa sha ranzi dati fulani 1975 rirenge mbahindu yambao independence ani rirenge ula uhuria wa hatu wa ujihimisa rijilele ewe webu mwana mkomori emakati yao wakamtiti jeheli boko hata mimi tikamtiti baikwa tikatizalwa tikamnanrubo shahema kati yao hatarjeru waswili ye makati rilo nao yanu gampeze makalma ebo mwana mkomori ranzinde makati yao ya 1975 hatarjeru waswili makati rilo nao yanu ne namna uona ulemengu ulio mwana mkomori hutosheha ya ukaya iyonde namna wewe harumama hamengo mine na mirandaru wakahulinda uone ye komori yaho ilo suala la handani ebo mwana mkomori ranzinde makati yao 1975 hatarjeru waswili habasa rilonama hamengo mine na mirandaru tihalea borjoka onda rafete yemengomine na mfukare eyo de namna wewe utsahao ye komori ya haho ikaye lo suala la vile yabo zenzia ngizombili hamande namna na hamba suwango kubali ya ukaya ye komori ya ho de namna yo kututsa haibadilie suwango ambo nga mwanzo ye komori ya hangu ibadilie abo zendongo ngizombili ngokubali ye komori uloniyo ukandiyo kabati taabu ngenda onro kabati mbashaka itoka yonti yonde namna wewe hutajeo ye komori yaho hau
inutinde namna mimi na Johanza nione ye komori ya hangu, inutinde namna na kaulinda harumapanza la mahame ngomine na mirandaru nike komori ya hangu ngiyo he namna inu zindongongizo yabo zombili ngawena nzia nzima yabo bumwana mkomori ngawena haki kutungue nzia nzima yabo udunge mimi no wanama sisi ramba ukaya ye komori ya ranzi 1975 hatarjeri waswili haba saa iyo tinde komori sisi rajo ihutajia izo ndizo rambao vanu sikarchomba rongozi nrwaji ramba ye komori ya 1975 hata haba saa iyo tinde komori sisi rajo raka uhihutajia iyo tinde komori rihutajiao shangaritsa hao komori nyindwa jina garanza komori ijo ufanane zenti zinrwa jina auka komori iyonti hamande zenti yontiti shayo yekezia ukamwana mtiti yekaji ukanankili yokezia ike mwanashe yekaji uvayandro yokezia ike mwanashe yekaji ukatajiri yekezia ike mwanashe yekajiuka na surwa ya njema basi kwezi mwana mkomori wazalihana komori rambaba ramzaze ramoto mtiti ngamumparoni usikole winu haukweli haina mndu ya renti wa unafiki ya kubali ya ukaya zenzia ngizombili basi duka ngo kubali ya ukaya ye komori yaho ndiyo kututa haibadilishe ngo tuta haibaki he namna hiyo haubo ngwanzo ye komori yaho ibadilie ifanisiwa na ntizi nrwaji za badili hazenda wa usoni ndongo inu nyangu banu kabati mndu upo hidwa hade ya mndu kabati iso ndrabo ngarambao ze kweli haina mwanadamu waye ya kenti waye ya jifikirie yonde mana na kusudio skwale wenu nije ni reyenzinyo hiyo hosoni mwanyu bowana wa komori bowandu wa komori rawa baba rawa dzadze rawa nazijana haina mndu ya tungue ye komori ikao ndiyo ya itahao eka ye komori ya itahao ndiyo ilo habasa ngena bakiniyo kabati mbatabu sigi ramba ukaya ye komori yo tindiyo rihutajiao na rivalwa ye nafasi rifikirie ye komori ya hatu yo sisi rajo yanza ba hiyo ya hatunda sina nyi panule sualangilo jangu nyinyi hiyo ndiyo nyinyi muihutajiao yabo sisi rito hutajia hiyo na rinikilwa ye nafasi rijue rifikirie ye komore ya hatu heliye namna rajuhanza ikaye ebenge kwezi watukufu wa komori tikati zambabanu ngasina ntihumbili uhedanraru ya ukaya harume dunia kamili izo kweli ezindunga ziheyao ezinduzi heya mafuranga heyao hususan da hunu Faransa relio shati ruditi zamba ukaya bo mwana mkomori hususan da nyiwana wa komori wa diaspora mkouka hunu Faransa mwejuha mwera zembiyo mwenda komori mwenda mwe hada ya wandu mwambia wandu zenrabo na mtafadhali mzie baurisa hurisa eka mdunguonu wandu mabani hanyu mndu yako ufikiri ya ukaya wanu wanadamu hezi la ngozi rimona oni mwakazi wazo halafu rendondara tanabdahi rijeri hunde ya ukavanu nyinyi ti wanadamu ani nyinyi wandu mwakazi wa ngozi za kibinadamu sha nyinyi ti wanadamu heze taratibu za kihanyu heze ankili za kihanyu ho mwendo wa kihanyu he makalma ya kihanyu
kayaturi ruhusu sisi rimkubalieni yauka yanganyinya ubinadamu hauka mwanadamu uo mrulo na ubinadamu banu makalma yanu ya shingazija narido ya elewando narido elewe makalma ya shingazija yanu haukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba harumezi umbe pia yaziumba basi hatukuza mwanadamu yabo nde iyo fasiriyo ndo vandu nakanzani wasuli ya ukaya yaweka kwamba wewe mwanadamu yabo ngawena ubinadamu Mwenyezi Mungu hatukuza mwanadamu zabarinji he ankli hauka haumbu pia yezinyama hazibebwe vande juma ntibanu shezi nyama hizo kazijani kilo ankli sisi wanadamu ndo Mwenyezi Mungu yaritungua yarinika ankli yabo haritukuza rahanezi nyama yonde maana ikao ankli hiyo yonde kutongesa mwanadamu hakana ubinadamu yonde makati yemenji wanadamu wadungwamba ukaya vanwe mruo ilinu daba emana wanruambo daba sabari de ila namna ya rumiao ila ankli Mwenyezi Mungu yamnika katuirumia kibinadamu izo dezahunra nusu ya wanadamu wa shikomor ikao emakati rilona oyanu mduka tujua ziankiliza hao ngazifanya ohazi namnaje na zinu rikau zamba ranzi hale zinu haina wakati ekari jabanu si uzamba kagarjo waswili wakati basi wanadamu wanu kabati ujojua ngufanyoje wajo ujihunda wanjia haruma piège de ila uyo wadungo ujitia harume piège wiyo hawawo kwa tujua ngwa uhunu kwa tujua ngwa uhula ngamziona weza jihiri leo ngamziona weza jihiri Komori leo haba saa wanadamu wanu bo wahisi ya ukaya wa Komori wahisa ngwarambua waizora kaudo wambia basi haba sangwa jao harumaze zerezo zinu wajawamba hindi wanadamu wape wanu ngwajua wakause makalma ya ukaya ngwajibi wao zenrongo wa Komori wafanya na wao wajojibi wake wa Komori wajuha wadaize haki zao shaitike hama daula ya haki ndia wapua itike hama wala wa opposition hai badi vanu yoti mpaka ikasisindera wapua izo si uzamba ranzikado zinji vanu unumesheleziziano bwana nyasi vanu sisi kabati mdia parujini kadaraja ya ukaya kujoka ushinda ya kausemru kabati sha sisi ngaramba wizori fikiriu ngareshelezizianao ngaramba wembabititi kao ndiyo sisi riele wao vahe ujoka nguyelewa hamanda si yakayalala yasi uha ya juhe yabo kaitina bidi leo bo wanadamu wapeu mje mdoreje iba mdamba ukaya ngam mjohanza wanadamu ngamjo ujibiwe kwa wanadamu leo wa Komori wajuha wasiwo pareni shaitike hama wa wajusa de daula ya haki hawitike hama wa wajusa de malidori politiki wabira iyo sisi wasaya on s'en fout ngarimwambia ni clair et net mrambo ya ukaya sisi wasaya on s'en fout kartuta harijue ya wajusa ne yatu wajusa vanuri jojibiwa eka wewe uremoze rongo hizo wewe nde wa wajusa eka wewe nde wa wajusa wanjio pareni wadaize haki zao halan wasahala karitina hatamba tabu itoka yonti au kasisi kartuta ha gradi kartuta ha envelope kartuta ha waziri kartuta ha directori kartuta ha depute sha ishorita hao ndentia hatu ishorita hao duka yabo ramba ukayanga sina nti yabo yentindo wanadamu she ntiti ndemiri nemawe sha yabo yentindo wanadamu ikarambanga sina nti yabo yenti
tinde gouvernement iruma oyenti ekarambanga sinanti yabo yenti tinde parti politiki ilona rais wa daula ulo haruma ya shehiri yo tinde namna yanti yabo tindo wananti wonti pia da haina mwanadamu ikao nguparihani hiyo haruma yenti hila yabo yeye mwana wa henti ufikirio yenti yahe ebenge kwezi wananyasi vanu rimwambiani ya ukaya vanu ezi mtabishao ni ndungo nzima bahi ndungu tsona haya hoye ukubali ya ukaya vanu kweli riralo angarindora riloho barini ngiladhimu rijuhe ridai zi haki za hatu bafulani de ya hamba kutuangalia nungu hamandizo kamtuwana wana makalima hamanda wao kaya lewe nungojo wambe ukaya huwelewo ngojo jiriwa wakumwari wajuhe wasewo pareni shaitike hama wawambia de daula ya haki yabo wakumwari leo ngoso pareni haba na hizo ndizo haini wakati raka juma uzishemeza ya ukentinga ngamiao yentingi ya ngamiao yentina mjuheri dai zi haki za hatu vanu yendongora hamba nzima bahi rambari juheri dai zi haki za hatu karjamba mru ya juhendea uwe mru rambari ndera dai zi haki za hatu zi haki za he mwana mkomori yabo leo reka abudu reka saidi reka Ibrahim reka Fatima reka Zainaba de ulo sababu ye mwana mkomori ya juhe ya sopareni ya dai ze haki zahe ahlan wa sahla karitina mbatabu itoka yonti emana yao de mahutajio ya hatu ndayo vanundi zoro wa mdetungo udo mwambiani ukaya vanu bai kwa ndanyi wandu wa azali ekanyi ndo mwatso huja mwambio wako mori kana mjuhe so pareni rendera dai ze haki za hatu badiba nizo ndizora jo kutajia na mtuhenda nyinyi ekanyinyi ndo mjo huishiliwa iliri juheri dai ze haki za hatu izo ndizora jo kutajia kabati namna nyindo jina iyo dahi iyo ndi namna sisirtao garita hao nyinyi muelewe mrohe haruma zetabiri ya ukaya yemishinzi ya hantie komori ya panga ye komori ya pangishi ha haruma ye komori ranzi 1975 atarjerwa sudi abasa iyo tinde ijo develope ye komori yemishinzi iyo yoti mishinzi mema iyo timishinzi ya kweli haleke jaka ya kweli kafadhalika habasa shila sharia uisho shajasha sampanyiwa yemishinzi yapangwa ranzide makati yala hatarjerwa suli habasa yoti mema he namna ya ho uwezo wa hatu winji wa hatu siwana wakomori riona ozenti ila namna ikaondo zende siwao he namna rambu wao habasa ngariona weokaya iladhimu harumenti ya hatu wakemishinzi ya nyumeni ngamona weza jihiri izo ndizo wizora tsodoma biane mabavu hamabavu watoka ujimana dema ranya wakorenga magari na wala maendesa magari watoka ujimana mabavu hamabavu miji hamiji na yabo haina wakati ngamjao mwerengaze mekro mwenjia haruma ze hindi ze rezo zinu mwerambia ya ukaya amani yoyo kihabiliwa hanywanyi amani yoyo kutwalilwa ifanywa zitendwa ifanywa mipango yode namna amani kufanywa shati amani ti hwamba ti makalma sha amani zitendwa amani mipango ya mlekezo yonde fasiri ya ukaya ndongwata hao amani duandu lekeza duandu fanya mipango ijobalia wananti wonti pia yonde namna ya wandu utaha amani na mwangalia za jihiri izo ndizo razamba
ranzido sukuraishia raona ye guvernema watowa zebei za hema fura zila pia rizamba ya ukaila tindina mna ladhimu zirongo zifanyishie vanu karjamba kaja ladhimu mafura ya heye ekaya waswile daraja ya ladhimu ya heye karja zamba ekai ladhimu ya heye au kabanu ngabo ze condition ekweli ekomori ladhimu mafura ya hatu ya heye eke jaladhimu izoti zamba mbabi ukaizo ndongo ya ladhimu ikerizi tunduranzi hale rijua mafura ya hatu heliriko ya parisa iwo modeli paske banu ngamwisho wanru wenji wavumbua modeli za mafura wajuwao izo mimi ntuzijua shanga mzisomo hamandani wandumbwa vumbua modeli kaba haya mafura modeli fulani na modeli fulani na sha modeli yao hatu helinishi yao no wajuwao umodeli wa ho ya he mafura ya jao watu yao katukatisa wane mafura ya he wanru jina ya jokahamba nga he yao haunga si yao izo pia ilazimu mwanamkomori yazitunde yazijue kweli enrabo izo tizamba haruma video banu shati ndo tokamdia jahe ai serikali mwana haki waheze ba mahala no tijau sahau jue ze condition sahau jue za tungesa mahalani fulani waheza izabari ile isababisha ndongo hindi esi singarjoka uheza sababu ndongo hindi karna ka uheza sababu ndongo hindi hamande namna ikao ngabo wenji tena ni waishia banu we hamba ya ukaya mafura ya kaudo heya mahalani winji ranzi yale noko mori kachaparo heziwa ui d'accord mwenda hindi yao masuala muhimu ya ladhimu mwanamkomori ya juzise yonde maana mimi ndungo hamba uka enjema urabasima islamu na rdore jei harume Qur'ani ni hadithi za mtume haukabala ranzudu wakati Mwenyezi Mungu yakaubehe mtume wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basile kalma la mwandu ya mwambia ukaya ikra'u ya mwambia yasome yabo hiyo ndio namna ya ladhimu sonti pia haina ya jikubali ukayange islamu yasome haini mriata haya jue hiyo ndio fasiri ya usoma banu usoma timpaka ubalie msohafu au kurasa au ubalie livro ya ntujua ya ndovi au ntujua hindini uende wakentiba lekoli ya sharabu au lekoli ya shizungu la kuti oblige shango ujojua utahe ujue ujojua utahe ufundishie ndongozi nji yabo husomo banu timpaka onde wanjie lekoli ukenti udwanziha hawende wanikilwa diplomu ya maîtrise hau licence hau doctorat hau ntujua ndini wewe wawe gojojo ujikultive bo mwana mkomori banu hiyo de yatungesa mimi makati yemenji ndungo ulaumu wa staarabu waki arabu wa lugha ya sharabu no wa staarabu wa lugha ya shizungu ndungo waambia ukaya banu zinu dhamana Mwenyezi Mungu ya wariha ikawa uko watujua lazima riwasheleze ukabanu zinu dhamana Mwenyezi Mungu ya mriani banu staarabu Mwenyezi Mungu ya mnikani huo wahaka hanza mje mrisomese simagongo Mwenyezi Mungu yaturinika ustaarabu huo vanu hiyo kamjeka unikilwa mje mhenti ozitwani yanyu nozifubani hiyo mkahunikilwa mje mrinike manabanu sonti pia karija tojojua rendera some rikane misomo ya sawa ya daraja ya sawa vanu heli nyinyi mko usoma nyinyi mlonaze diplomu kamtiwa na nyile manarazidu wakati mwenda masoma mlona doktora na lisansi na metrizi na dea na ntujua hindini kamtiwa na nyile na yabora nzinda nyima kausoma hashi arabu ranzinda nyima kausoma hashi zungu ruwasoma hashi ngereza ruwasoma hamtujua hashi shinua ntujua hindini shayabo nyonti pia ngamjuao ya ukaya kamjasoma mba hindu nzima kamjasoma izindu pia zonga mzijuao kanyonti pia kabati ya somezi nrupia shaula ngo tujomba kange na doktora en droit wala ambilo kange na doktora en agriculture wala kange na doktora ya economy wala kange na doktora ya matematiki wala kange na doktora voilà
yabo nyonti pia kamjato soma zanongo pia shayabo haina mdu ngena ila mbabi yo ya soma wanwahe shi arabu yabongabo ya ulona doktora ya lugha ngabo ulona doktora ya hedini ngabo ulona doktora msujua ya hindini ngabo ulona doktora msujua ainsi de suite yabo za elimu hizo ikaustahiki mgemrinikezo sisi Mwenyezi Mungu yaturinika ze bahati raparisa za elimu mlo nizo hizo na yaweka mjamfumuze hanywa kamtuhanda yabo gartoka uzisomaje iyo ndiyo ndungu hamba ya ukaya na mkeradhi baba nuke na ukiri mtodo hamba ukaya kamtuta hamfanye politiki badiba ni yoti namna ya ukaya ngo ndo afanye politiki no iyo ndiyo shandabo wewe utuhele we fasiri ya he politiki yabo wewe nda wasome agriculture eka hujango relezo ukaletindili nweka huli wala namna fulani galjo jana mavuna fulani wumuhogo nweka hu wala namna fulani heli fulani gojo jana mavuna fulani yabo kutuona ya ukaya yabo ngonemesho yenti yabo kutuona ukaya yabo ngohundo fadhila izo ndizo Mwenyezi Mungu ya handa ukaya ila ilmu ikao hahunika uitowe unike mwananyuo wewe nda wasoma ya ekonomi uje udorambia ya ukaya banu ngeladhimuye yentike na ujwa ukana na mapesa namna fulani betina ukaya reinvestise heli fulani iyo ndi namna sisi wasaya riko uona banu nyinyi watangazaji nde heli yo banu haina mdu ya kanamba hindu haisomo hairambua ngabo wala wa specialize politiki yabo ya politiki ngabo politiki ya agriculture ngabo ya politiki ya santé ngabo ya politiki ya education iso pia iyo misomo ya mbali na mbali banu wamsomo mwinji hamande namna riko hambiwa ya ekarende hole koli basi bala mdungo ndo hasomo ye entier de entier shaya boye 2 tiers hawiye 1/5 shaya boye 4/5 yabaki iyo ngo ipariso bonze yongo isomo bonze manabo ngo somo no wananyu ho walona ola ulona doctorat ya droit ola ulona ya agriculture ola ulona ya hentu jwa hindini ola ya ingenieri wa jau na ingenieri izilapi ngo zipariso bonze no wananyu ho kuzisomo kudozirambua izo ndizo sisi wasaya rijobanu rejare mparani remwambia ni ukaya kamtafadhali babanu handani haruma yentibu wakomori kwezi lotu juma tujabanu reshemeza ndo mwambia nikande mishinzi ye mishinzi ya pangwa yenti yoti mema banu leo kabati namna ye sirikali holi honde de base umbabahanu ya komori ya wasuli habasa samahani heya nkile ya hangu amrejezondo heya nkile ya hangu heli mimi na bembeza mbabi niona uo mtihani heli ulio harumenti habasa ya husuye mafura yanu basi ekamrendo taha ya kenti ya fikiri ho kweli holi honde ilamishinzi ikaondo ya pangaye nti kabati namna wajoka ushinda waparihane solution ya kweli ijoka ushinda inufaishe owananti wakomori toujours ekaba ndo parihana mba solution shayabo yo janibu ya wandu ani yabo janibu ya wandu ndo wajo hunde faida shabe kando tawangalie wo winji wa ho wananti wala ikao kwa tufanya hazi za serikali shayabo haini namna ijoka utazifanywa yabo owandu wao wajoka bahi wandu wao wajoka bahi hasibabu ndi ilamishinzi yende sawo yenti yonde mana sisi lojuma hunadi ya ukangaritsa hao mishinzi ya nyomeni namna ya ukaya haina wakati wajoka mba hindu haruma yenti
harumaye eta ekaye eta ngiyo namba hindu ekangwa ona riali nzima shaye riali nzima yonge ladhimu ihundu hena mana no wanadamu wako mori wonti pia watikewa bada. Hiyo ni fikra ya hulelanti ndo hufikiri ya wanadamu wonti pia izo kweli kabati wandu waparoshinda waka a 100%, d'accord, narchonda 40%, burlo dingoni narcho wasuli 50%, burlo dingoni narcho wasuli daraja hamandi yo shaitambwa 10% au 15% ya he population ya Komori do hundra omba mana ya he serikali ya nti yo hatwari emifano itolwa minjibanu husuli ile problemu zilo nziro zinu. Angalia wandu walo moroni waishi umoroni mndu alona wana wararu hata wane ya wabe hao haruma ekoli prive ito homrani hao shayanzu ya renge taksi yembajini mdembeni na chore amtobe mdembeni yemo hatu yenda dembeni ye weekendi yanzu ya rentre ya je yende rattrape ye semeni. Angalie na wili ya juka huili bandeno wanawa odembeni wenda moroni yabo tibai holiva yabo shabo ngurudi tena wanawao wo wane haina mdunge ladhimu na wili yabo ya ale retour yo lekoli na mkalkuile mwone haba hadembe na mwisho kahari ngabamba jana na mengo mine ngabamba jana na mengo mitano izo mengo mitano za henje za haruma haina hitwa shamanadamu nzima yabo moroni ngabamba mengo mirandaru yabamba sebenje za mengo wenje za rali 20 au nsujua rali mengo miraru nsujua je sais pas mana nsujua ze taxi elizilibao a peu près na tomba wenje za rali 20 angalia haina hitwa shamanadamu yabo tena shanje za rali 20 na mtanganye mapesa yao yonti pia mwone ya mrika ukatina hata mbahazi yafanyao haukabanu ngamchungudu angalia ngamchungudu fikiri ema fonctionnaire wanu watona hazi wafanyao watona hata mbahazi wafanyao wanadamu wao bahi wao nyinyika mtu wafikiri yo de mana mimi nambaka yoti de politiki mimi nianzao iki harumenti na izo tadiso zihabili ranti hale yo de mana na paromba banu ya ukangabo shamatisha shatungia hunu tijina ribarikisha ye Komori namba ukaze fikira za hao mimi tijibiwanizo haukaya fikira za huonesa ya ukaya re masikini re tajiri re yasoma re yatusoma re irewe sha eka ngwaona yeyezi wowo hau bakamru hakubali harengeze fikira za hao wanadamu wao wajo beneficie haina mwanadamu lo argumenti hajo beneficie izo pia kartuzi fikiri ya baba sa mru maskini ulona wana walo prive babo taila hata ila mba public kaitu fonctionne cheya bweze ndao ezilo antop habasa ndeze prive yabo wananyasi na mtafadhali wando ukababo habasa mtije manze kauseze nkanzu mtuweze eze lasi mwabe ukayanga mrengao meli mtie wala wahele jimbo kaina ukiri na rikubaliane ya ukaya yentinge ketinjema rihunde taratibu rirekeze yenti bo wananyasi mreti wo ujinga dingohi zendongo haba sabo za haja mzionao homijini hanyu homalahoni hanyu uwanrosha hanyu uwanashwa hanyu uwana hanyu wonti pia waishuze problemu hizo habasa halafu nyinyi kasu tumfanyani hata mbarongo harumesito za hanyu shawe mbarongo nyinyi mloni yondo hunda strategy ya ukaya mje wambe ukaya itikaila daula ya haki dongombiani msoma bareni itike daula ya haki hauti daula ya haki hasara uloni yo hindi
mwana mkomori kakwelinga we na ankili nabie hasara wewe uloniyo eku wanadamu wanu waishilia ye daula ya haki wasopareni hau waishilia ma opposition wasopareni hasara uloniyo hindi mwana mkomori kakwelinga we na ankili inu hatwari yonde mana mimi nakahanza njebanu njena mbio wana wa Komori ya ukaya no warente batani warente mafiti basu wangu wakubali uye Komori ya 75 hata habasa ukayonde Komori wo waihutajao su wangu hara yao yabono wajerike bazima maana hizo nizo sisi hara yao sisi kartukubali ya Komori ya 1975 hata habasa yotinde Komori sisi rihutajao raka huihutajia garanzo Komori ya nyomeni Komori nyindwa ji na mangalo msajaja wanjia ibala zile zabari ndabuko kabati strukturi kabati hata mbarongo ya pangwa ya ukeka ndongo fulani zijaheli fulani shaya bunge ladhimu zendeza hadisi lwa namna fulani zijwa unranzia fulani kabati haruma yenti kabati wedo ishama ministry tijina hindini na ministry wa tijihindini na ministry wa tijihindini wede watanganyiha wafanya msajaja wafanya umsajaja harumandongo ikao ngizo na ye direction ya hazo ya ladhimu wake ike wakanti wazifikiri wazipanga haina wandu wakeno wakatoa hao waweda wakenti wafikirize ndongo zila sha zirendwa msajaja leongo jujaushi Harrison Dika ya wandu wa magari kutujua ngwamba oje ujeuishie mazofera kutujua ngwamba oje ujeuishie maranya wa dungo pashiala magari kutujua ngwamba oje hata kabati mduju hata ye Komori perdu kabati hata manadamu mkomori ujuo heli obabanu yaliyo kabati manadamu mkomori ujuo obabanu yaliyo au kabati ujue plasi yahe kabati ujue plasi yahe halafu yako yonti retokana ugongo hamandu hata ranzide mahila hata habasa watike hata mwana mkomori ujojue plasi yahe ujojue kabanu zinde za ladhimu zinde za sun ladhimu zinde za ladhimu zirenge funvu zinuka jan ladhimu zirenge funvu hata mpaka nda habasa wala wanadamu bao dawandungu hamba watangazaji hata mpaka nda haba kwa tujua andobi duya ladhimu rendera ramuzi sema suala andobi ndo rasula ladhimu rendera ramuzi sema suala ni yukitokiri ya ukaya bahari jento na fulani ntuja njeni muzise ndongo zitahao ankili zitahao sharia zitahao indini halafu ntuja ni yabo muziso ni urefikira ndao ni urefikira hindi yabo nguwe mdu wala kutoka unika undobi fikira kutoka heleza ndongo hindi wanadamu watu ujua mangabi ngayo ndo ndari haruma ndongo hamandizo ndongo onziro muhimu pano nyinyi watangazaji jikamtuona enamna zentizi pesu haushaitwa hasibabu ndese problemu zinu hunu mdungo urengo mifano hunu faranta kamtuona ze problemu lebe yaliliyo haruma ze parti za siasa ze parti politiki rema opposition rowalo harume pouvoiri ukayonde mbwana tujuru iliyo yonde débat toujours iliyo mena inutike iyo ti question simple banu izoti ndongo nyangu izo ndongo muhimu mana ya onde maisha ya ho wananti banu serikali kuna ujua wende wafanya hizo wewe wanzao paske banu ema pesa ya njiao bala harume essentiela ya lati yaho lila tishirika la hanyu lila shirika la hatu la Komori banu haina shinjia ubala shilangishi ladhimu shirumishi heye Komori wana wa Komori enti ya Komori yabuka mna utoju wa mwede mwafanya izo nyinyi mwanzao iladhimu mwede mwafanya yezijo ufayo wana wa Komori banu izo ndizo sisi wasaya rudungo utaha rijeri rele Zimbabwe wananyasi reshele Zimbabwe wananyasi wadora mbua
ya ukabane serikali kotina ruhusa wafanye hizo wao wanzao bahari jengo wanzo wafanye maana yao ti mashirika hizo ti entreprise privé za hao na banu bai kwa hizo entreprise privé shaya wao kwa jojo jua wafanye hizo wanzao wajodunge sharia mshinzi shaenti sharia mshinzi si waruhusu wafanye hizo sisi wasaya ranzorido sana rimwe ndizo nakamba banu ranzondo mwandoni ya ukayavetina ukayangabo mishinzi ya kisharia yabo kabatinti parce que banu hata ulona ya société privée yahe kana ujua yafanye hizo yanzao ngetoka uka oblige ya dunge sharia mshinzi sharia mshinzi shim autorize yafanye ndongo indi sharia mshinzi shim haraza yatifanye ndongo indi ninja soma droit njenda l'école ya droit shaizo mbaiza ndongo ntungozi rondo waho nziani bona hafiliha nanzao njue yabo yonde mana na baukaya mimi ntina ujua kuranti lambabi naelewa njua wo ni garde hoifubani hangu baishebo fulani na fulani ngamjoka ujabanu mjemdo amba n'importe quoi je m'en fous kam jam kritika umendini yo ketu nifanya hata ndongo mimi muhimu wangu ntowe ilambabi kao ndio naelewa ni yande ujoka wanza yarenge kujorenga yo tutsa yarenge yo problem yae yo hata yo aya ya Qur'ani kwezi hata yo le kalima na lamba hilo yo aya ya Qur'ani wono yo aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu yakamwambia mtume ukaya uambie za kweli uambie za haki yo ujoka hanza kujo amini yo ujoka hanza kujo kufuru voilà yo hata yo aya ya Qur'ani zisojia directement voilà yo aya ya Qur'ani ono hambeza haki ya ujoka uzanza kujozi amini ya ujoka uzanza kujozi kufuru kujozi ranti yabo ndemana na kahanza na bia ukaya vano abasa haina mwanadamu ngeladhimu ya tungue vala ya shua ani ya tungue ngeladhimu haina mwanadamu mwanamkomori habasa ya tungue gasina zinduzili ngeladhimu ya tungue enda shisho ya tahao shake tuladhimu ribakisha haruma msajaja wa mafiti ya azali abudu msaidie la karti yabo vanu ngasi harume komoria hatu bowana wa komori mtoelewa vanu karti wa mamadu karti wa mwenye baraka karti wa sambi karti wa ntujwandobi ngasi wa hekomori ya hatu ngasi wa hekomori ya hatu na mrete batani mtsodo jambo ukaya fulana kayabo kajafanya fulana sisi kajafanya fulana on s'en fout wao wasawaja wabiri yo problem ya hao sisi habasa rilamu hangaranza ye komori ya hatu rilekeze garanzo rilekeze ye komori ya hatu eka kweli wewe ngojidai ya wewe mwana mkomori ulona ankili wanzo utsange harumo mlekezo ye komori ngenso rijeritangani herilekeze nti ya komori chakuna ujua wende wahimilie wandu walo yabo watona direction halafu dorambia ya ukaya wao ngojuka ufanya emergency hanuparo na emergency ifanywa ubetina sharia mshinzi yo emergency hindi kwezi bo mwana mkomori maendeleo daya ya joka wenda babanu watu sharia babanu watu kuru constitutionnel ya bunga bo maendeleo ndaba babanu watu ikao shahu tunda zemali za daula inamna zirumishi hao yabo yonge joka wenda usoni jenti hamandiyo joka wenda haruma emergency je na nyinga mwisha uka humkini haze dhwana ya ukaya tungesema furayanu ya heya yabonde de mashirika ya daula ya faiti pia yajuka kafaiti yanu mashirika ya tsunamru ya tundo na yao yo ukanaika oshido tunda zemaliza daula helizirumishi yao ngamjua ukakavati shekaosho kashiti halafu mwana mkomori ekale oti jatamba mrikao ngo saidio fikra hamadi zo wedaba yabo gutamba abo tiula pesa yabo ngonzo wewe uambilwa hindi zenongo wewe wanzo welezwa hindi bu mwana mkomori uyelewe yese kweli wewe utahao uambilwa ndazi
kabati namna wajufanywa ndongo yabo hata zjokiri iyo impossible kaina ukiri paswe kabati hata mishinzi ya hende sazo ndongo hizo chayo haini wakati mihuzamba yo bricolage bano haina ndongo zifanywa harumenti yo bricolage chabo kabati hata mshinzi itoka yonzi ulomba bahano wa ujua ya ukayaba na basainu grupu fulani yabonge lazimu wende mahalani fulani wando wafikirizo ndongo zinu na watu fulani la sindio nuko hamandi zo kaziti abonge wana wa Komori mlo Ulaya mimi tijabanu njeni mpareni jabo kwa haina wakati na jabanu mihumparani ukaya na mrenti ya mafiti ya batani dingo hii mtisodo jirenda ma victim baba nuzini diskontabisha dekationo mashababi hamandanyi halafu mjabanu mwandisorongoa mtwandiso victimize yakabamje jan lapiziwa yabamje jan sisi ipanuza bareni utungole kizaka kujoka ulapiziwa haba yabongo juo izo ujo wambe kango juambe betani yabo wewe usahujua kabala zila ndongo juambe bala ngo juambe betani zabarindi njaparo jabana ba ukaya mima mjuka ulapiziwa imime kambrani lapiza ukakajan lapiza kujuka unibunguzizi ya indi chumafu umuhimu wangu ni pesa message ya hangu c'est tout ntina besoin ya mriande miekoti hau yatinde miekoti ntina besoin ya mria elewe hau yatielewe yuaferi yahe za hangu ni pesa message ya hangu hamande namna Mwenyezi Mungu yanambia ukemba vititi yanika ni elewa ni itowe nambio wandu ya utoka utahaya renge gujorenga ya utuhanza yo problem yahe so tisa hangu izo zaende na Mwenyezi Mungu wae banu ngasi haruma dini banu mleke zonti mpango nti mwende sonti ilande dini ya Uislamu kwezi wa Komori ilande helo Uislamu wahamba uhamba ngeladhimu haina mrikao ngurumo yenti yatunde wananti yatunde maraia ekangwa wanunu ekangwa wade ekangwa lao ekangwa nwao ekangwa somao zendugo hizo zonti pia izondo Uislamu ndo wahamba banu kabati tofauti yabo hata kabati hata tofauti ya Uislamu no mlelo yenti ebonge narikiradhi rielewane kweli bora kubaliana ukasima Islamu narikiradhi rieleweze kweli yonde maana mimi ndungo huwa insiste ne parai mafundi wangu wa dini niwaambie ya ukaya vanwe hazinu inu imladhimuni emana la'allaka amfikiruka la'alla ngabo wababana wazaze wajohenda mwendo wamweleweni ebaboro nao sisira harito mabaye mimi mbaye batsati juhu alhamdulillah shade ila maha kaiti minji tezila yao hamba mrumbaye nortungo humwelewani bo mafundi watu izo mrambi yao rielewa ukabanuzi ndeze kweli valari karipotea kafadhali ko dziza tuno baba hatu wao gojo mwelewani yekam mtsanganyi hanganyi baba hanu bazima mrumie wa itasimu mtsanganyi hanganyi baba hanu bazima mwende jizima muhata hadharisha nezebatani kaundi zo wafanyao banyinyi mjiuza mjivuru haruma zebatani za hao hizo ngamumlabioni beka watwenda mwendo winji wa hao wamwelewani wajumwelewani shai problem duka nyinyi wanyindo mshuo yekashikashi haukangabo wandu ikao ngwata ule patola hao hosoni mwao halafungwa onao nziro hambeze kweli hiyo ndi maana sisi wasaya ramwambiani ya ukaya sisi yekari jabanu ngarutuhambaze kweli ikamjona ye mwana nyanyi wala yakayarengwa yafungwa tijabu kami tijabu ndobi dizo hatuhambaze kweli
zo Mwenyezi Mungu yamwambia yambe yabo nyinyi bo mafundie kama mbaze kueliza bari oliye ukayo sukula ndio lazima mwende konyonzi mamjuhe mumumbi sizie cha au contraire mwende mandi somrema halafu hapa sainu ze problemu shivina majana shenda zijanga zirema oyenti wana wamini hazi ankili kabati mwana ulo na ankili ze warema ze fatiha msiri pia ze alhamdu zisa ziwangamiza gotoishia wandu wajata kwa tujongwa mbao hindini ngotoishia hata mduka tuelewa hata mduka elewa hata zendongo wana wanu wajobano waruma ze rezo sosio wanzo wambe mduka tuelewa hata wamala ni wanzo wende hata mduka tuelewa hata ndugu tuamba zendongo eson contraire ne kinyume ya hazo yabo izo njoka udunga ndazi yabo izo webu mwanadamu wambia wandu tsaho wadunga ndazi wadunge ize fikira za he komori iliyo habasa hau wadunge ize fikira za ukayange lazima ribadilishe kane komori nyuro jina kutina ulio kutina upande ulio yabo wewe mwanadamu yabo kutoka uchikalifia wambe kwa mruindi harume societe ikanga sinanti ngariona wena mna iliyo ngelazimu mru yashua zisehe namna nti iliyo hauribadilishe ntiti kehe namna ila kutina upande ulio ngomboka kutina upande ulio yabo gatukamba wewe mwanadamu hindi yabo wewe ngawe mru hindi harume societe yabo kutimba hindu yabo wewe uhomba mba hindu karu wewe mwanadamu hamandu ndawe yabo wewe uhomba mba hindu karu anieshaho hutoja utemdafana uminyo wanadamu ziankili wajonza waelewe wake kwa elewa hasibabu ndawe uminyo wanadamu basi ziankili za hao au kabanu banu wanadamu faswaha za wanadamu izozo udovura wandu bai kwa zendongo zila zoti za haki baiko zendongo zila zoti za haki shahila namna mwanadamu yako shinda hajitekeleza hambazi la rongo zo uruhusu wanadamu wafikiri kabala zilande ze kweli ndo hapoteza wandu hatoa wandu harume linye ya kweli hawabeha harume yendrabo yonde maana ikawo mimi miho insiste harume wandu watoto ndungo waona wejabani wejawambe mafiti ya batani na mtafadhali bowana na mtafadhali na mkubali ukaya mdungu ye linye ya hangamiza ye komori shamti jema baka mti hunu kamti hula bayabo ngamtrompe wa babaha nyuno dzanyu wajo sana wajenda mwendo waelewe wadungeye linye ya kweli ukandele dungwamba ukaya senyu haka jalata yabo mdzao ya uzaya gujoja ya ushangirie mbabaho gujoja ya ushangirie kana utaya elewe kabo wewe mwanahe ngao harumator parce que yonde kikomori sisi wasaya si hambio wana hatu ukaeka hunionoka ngami harumatoru dungeye nzia yo wewe yo nao masulaha beza hangu tifanya tihulele hata huwasuli yabo reka hau masikini reka hau tajiri shati hulele hata hubalighi aba basainu ngawe na shwa baba kishawa nuwatiti shwala wasawabalighi ngona shwa ewi suwango ngwa kubali uye dini suwango dunga ukafiri utinda mitinde na hamba shawo Mwenyezi Mungu ndiye hamba yabo mimi mtuka ujanjisise girila indi undi ngwa na suwango dunga ye dini suwango dunga ukafiri yabo ikausa banu ndumba bahanu ndungu hamba ukaya banu bo mafundi watu na mtafadhali kabanu zendongo zinu ridungamba kazinu ngazifanywa uhankili bane yankili hatu inu tena ya milo irumishihe le kalima ilo mihuli irumia nadi ya yankili tinde ya lazima irumia ye Qur'ani dia lazima irumia yankili banu fasiria ukaya de wayinu tikubalia ukanga Muislamu ebala mrambia ya ukaya Islamu ya rutadi ye ufanyiwa Islamu ya rutadi ndia saya jikubali ukanga Islamu ya jairoha harumaula Islamu ye mahakama ya hindi hambwa yapulosha hitwa hambwa yapulosha hitwa ngekafiri uwansu hambwa yapulosha hitwa
No. Maana huo hafanya shua hambangu ko kafiri. Shabanu wewe huja hambangu nga Waislamu. Halafu huja huritrahi kwenzaho. Yabo iladhimu upulwa shaitwa. Ibanu ngarielewao ye filosofia Mwenyezi Mungu. Banu kafiri zenongo kafiri afanya uzembizila zifanya uzulazo ntipia. Karjambari mpesha itwa karjambari mfanya ndongo. No yabo ye Islamu walihosa hukubali kangawe harmo wa Islamu. Baseka usauja huroha rambari hupesha itwa. Na mjebu mafundi mjema beka hizo ndabo tena. Mitsambiani kama mtu ambaye hizo nyinyi mwansomesa. Yabo ndo baba ndungo ya ukaya ze akili za hatu na zidore jei harume Qur'ani. Au kama ni kafiri ufanye hizo yanzao yabo bahi hasa hashu wazise ye kafiri kama si hata problem. Shabani yebele bayale ziro nda wewe ambakaya wewe Islamu wewe ndasi ngasibazima ndasi nawe harume dini ya Uislamu. Yabo kale uja ureje dingoni karjambari hupuzi kedahi karijambilwa rihupuzi bo mafundi karijambilwa ye mruo irimpuzi rambari mpesha hitwa yonde mana sisi wasaya borotona hatwa wanadamu wanu riwaona ukangwaro hao harmo Uislamu ridungo ujabanu rirale kio ramba kartuelewa wanadamu wanu kwa watiritende wariswaliza wanadamu wanu watirifenjao maana sisi kartina hatwa ya kushindari warenge izo hatua ya lazima zirengwa na Imam Mufti ni makadhi shatindasi maranya tindasi maranya yonde mana mimi ndungo ukakinyume ekati wono wandu wa azali wanjomi jini harimbo ndo wambie wandu wa mje mazefu na tujumdani nambani wadorenga hukuma yawe makadhi yemana hao hindi yawe ye justice yemana hayo hindi kamtafadhali rakaradhi raelewa na ukaya karna ujua rirendo mawe na boramba ukaya wanadamu mwamba msomo ustaarabu wa Kiislamu ra ustaarabu wa Kizungu halafu ritorendo mawe rirendo ntsidawe ni wandu ikao hata ziankiliza hao mtujua hata wajojua wanzi hizi simu za hao mbavanu kabenge kwezi mjenda na ukazavanu nimwambie ni ukaya umuhimu hangu tika ujani mpareni bwa Komor ranyimlo hunu nimwambie ni ukaya ye Komori yonanzia mbili basi ketsina nzia ndaru ye Komori yonanzia mbili basi ye Komori yonanzia mbili basi de ujibi wane Komor ya 75 hata rejero suli habasa ne wivi wane Komor ya 75 hata rejero suli habasa ikao hajuhanza ye Komori ibadilie namna nyindwaji de wivi wa hasibabu ya ukaya harume Komori kabati sharia mshinzi kabati hata mba strukturi toka yonti ya mpango ya mwende sonti kabati ya juhanza wafanyike namna ya hufanya mpango wa ulekeza yenti hususan ndo msomo ye priorite ike haruma wo msomo ye ekoli publiki irejeziwa ye formo ya hayo au ka harumanti itona wandu wafanyao hazi nsujua wana abongo tukausomaje wandu wanzondwe prive halafu mje mdombe ukaya ngondo wefirwa wala wanawashe ngondo wesiswa jau wala ngamanza wafanye kwa watina shua maana wabuli wadahi halafu eze jukaureje yabo mbabana mzaze hayi kamrati madoka na akili kamrati za akili zanyu za dofanya hazimbabi uongono mwana ngena 14 15 yabonge 6e nge 3e nge ntujua indi nge seconde nge ntujua indi ni na boy hopi yange lazimu college haina mwezi nge lazimu mapesa yali waya bona bombe bahe uongulimo mnamhogo na mnatindi izo pia ndabo ya public ito fonctionne halafu hiyo tihamu ya lazimu bo mwana mkomori ulomanga ya lazimu uhisi ndongo amendizo udozi fikiri
shautodo jawo hadalomba watu wamna pare wandisi walopitali watu wamna pare wandisi walopitali shaizo pia kutuzifikiri na bo wengo todo ta mjirende kanganyi nyi wandu wa dini nyi wandu wa jao nyi wandu wa sijendeni yanda hu dini yanda hu ilo ndao edini hanyu ingio ndaba yapo edini ingio ndaba na lawama mwejemu wa fasihi haruma zerezo sosio ya ukaya warengwano la engwa mzo wafanywa na warelwa mubaha kwa tina mtundi wana wakomori kwa tina mtundi si yoti nyangu izo ndizo namwambia ndungo mwambia ni banu azali yengetinde serikali yakaye makati yao kajajuka hawasuli ende hasomo ukatili huo babahe kajajuka shindi na mtzazahe wambeha ende hasomo ukatili shemana ya hunda bahati ende hasomo ukatili ndizo dabo waka serikali wamrengaze dhamana ranzika ye hata stilo hata wakahumlaza lise hata wamnika bursu ende yasoma isupi ngari mwambia woni kamtu shina mazima hizi halafu wandu hamanda wagwatu ujaka leo wadu ribaziza wadu mbakaya na mwangala wana hanyu na msise beti nyinyi kamjaka usomisono mebahanyu no ziza hanyu so dizemali za daula ndeza msomesani zemali za daula hizo ndo zatongesa mawasuli yabo yabo hiyo ndio mwambia ni kanga mjo hadayo wandu jina watu ujua zetara hizinu shatinda si kamna uri hadaya sisi halafu haini ndongo mbinga zibira au harumeti ti walimu wa dini tinda wala walone warengaye ntimateka wa mlo haringwa na gouvernement kamati ufikirio hata mbarongo itoka yonto wana wahenti chabo motimbili mbabana mzazi ai bali banu kabati jwanza zai mwana yake mwi emana rabanga sina ntinga sina etandizo doka irengeze dhamana za wana wahenti yode fasiri yabo ekabweka ndizo hani umru wando tujoba kisha mubaha kama tuondo jodo wakane ma ministri na ma gouverneur na ma waziri na ma president na matijendeni yabo wandungo wataho warende kanu Mwenyezi Mungu kajamba kaya wandu wajewe sharuma msajaja banwenge ndizo mtume ni masohaba watujuka wabaki sharuma msajaja sha wa organize wa Mwenyezi Mungu hawa organize mtume habe mtume ye mtume hajado beshe waze aya ye organizo wandu kange lazima mke namna fulani ikawa ihalawa wa mtume yala wala halawa ngurengwe plus yake amiri yatende yeo wananya yawenge ndizo tujuka wabakisha wakaharuma msajaja wana wadozalwa iwala fani mdadole alujado jidebrueno wahe Uislamu ko jafanya hena mnayo halafu nyinyi zabari njikubali uka nyinyi maislamu mtoto amrenga ya system ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya rientiza wa mfano ni mafundi wa dini ngambe yauze hanyo ndongo amendizo hizo ndizo mimi namba ukaendelea salazimu mdu hamba hizo ndizinu ndi salazimu mdu hamba shamrenti le giri na mrenti le giri mjemdo amba zinu ba sonti pia haini mdasa ya jikubali ya balighi ulo haruma ajia hangu ontini mwangu ngujua ukaika kangurendo naye kahafu gujenda mroni ikaendo kaburini gujore mambuda izo pia ngari zujuwao sharima ripuziziwa ne imani ya hezo nongo hizo horikanti ya hezo nongo hizo kazina urikanti gartodo ishale jimbo sha horikanti hazo dekari somisiwa ye imani haina mwaneda mungena ye imani yabo ndekanga sina ulezi dekanga sina walezi gasina twamaya sha mwaneda mkana utohuesha haruma umavutwa maya ya enshinro kabati mwaneda mtuka uesha haruma umavutwa maya ya yenshi ha amani izo ndizo mimi mtungodu mwambia ni wana wa azali ya ukakuna ujo shemeze amani na umavutwa maya yabo amani ngukonda huu boko yabo hata ula mlima jialime na mhogo wa hene na nrofi wa hengo do mundu arengwa yabo amani ngukonda huu yabo to biambi gujoka kakayaje moto na 16 ulo na 15 wanzo endele koli prive utujua eko la jigu joka ufanyaje
halafu hundu wala ya bahatisha ya shinda ya ulo institutori uliwezi uzinani hawezi uziranda ruparumwa hende ula hamada ya mnikaze ye collage amrasurea ya ukaya haini mwiza mtodo ulivie collage ngamanza uyafanye na mwambe nyinyi ngamanza uyafanye mwana hamaduo yawe kujojunda rumo upotefu yao ndi malezi ya lazimu bwana nyasi mdu ya fikiri mrentile giri na mrentile giri baba ni malezi ndayo do fikirio wana ranzindo ndo msomo hula bonti do fikirio wana harume gouvernement do fikirio wana harume ma ulama u iso ndi saladhimu iso ndi zile laonti chatindikale ujonda biaka ya na mwende mwambia wazazi wambe jao na mwende mwambia wabeba hao wasise jao wajuka ufanya ndoko hindi wajuka ufanya hindi zino wajuka ufanya ngasi wangavi rarenga dhoma na razaya rilela orionauze problemu za howana yabo mtirenge watoto atiti raha watu ujue hulola shinu hindini hau huzaya shinu hindini hau hulela shinu hindini wajabanu wajangwa mba weye batani halafu banyinyi mdo zirenga mwezitia wizanini ya ukahari wala wandu ambao kweli za hindi ngojua ndongo hindi ngwarambuwa ndongo zandako ebenge watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu ujorejeza she imani Mwenyezi Mungu ya jailie haina mwana mkomori ikaungu fikirio ye Komori ikeza jihiri Komori zinu zimsome Mwenyezi Mungu ya jailie harumwenti watitihedamu wakaya sisi wasayangari ziri yao namna niona zerezonu mazaho wanadamu haruma zerezo sosio zinu ranzide mazofera na wala wa mapasaje wa hao namna ikaundu wajitekeleza ngizo nziro swafiga joka nziro na riwombeze dua Mwenyezi Mungu ya hifadhi yenti au kaizo ndizo sisi wasaya haini wakati kuzifikiri ya ukanari narifanye namna raha yenti ya jangamia narifanye namna raha yenti ya jangamia narifanye namna raha yenti ya jangamia maana banu hizo ndi za ladhimu bo mafundi wangu wa dini kwezi hizo ndi za ladhimu bo mafundi timwambiani ukaya ye misihiri neze madrasa hizo gazo sungu habwati denui usoni renda oigo hizo gazo ka boîte de nuit yabo zila ikaundi zo nyinyi mfikiri gazo ke contraire zila ikaundi zo mfikiri gazo ka ye kinyume gazo ka ya ye kinyume hizo gazo ke kinyume basi kamtafadhali bo mafundi mlona ze popularite mshinda umrongozo wanadamu waishia mwabadilisha ye system ya hanyu be system ya hanyu yo tinjema yo tinde joka unifaisha yenti iyo tinde joka ulela yenti ye system ya hanyu yo tinde joka ulela yenti izon rabo ye system ya hanyu yo ketulela nti iyo ngenikao mnakudweme ya mrikao hazingamanyia chayo ketulela nti na mtafadhali rielewaneze kweli baba nwekaze ndrabo zija ekaze kweli zija zendrabo zo ujitenga na mwaze mahamandisa na mtowaza mwone mahamandisa zenongo hizo wabadili handongo hindi baada huzidi zembinga sunguenda zezidi yabo ketina ukaya mriajado to wapwabwa ya ukaya zinuti zamba zinuti no yo ketina hata sansi ketina hata mana yebo mwahamba mtonje harume zitendo mtokubali maja ranjia harume zitendwa yo hatwari parce que yo ndila sisi wasaya ramba ukaya yu zinu publicité desifanyishia chainu titaratibu ya ukaya kweli wanungo una hamu ya ukaya ngwaona ya ukaya yenti yo haruma upotefu yenti lazima ikauge Shaka wale wenu wanosuda makaya wanugwa juhula wa wanugwa juhu Giabo he namna yo hata msundai Yabo he liyo hata msundai Huamba Kazi tukiri na bandongo wa itoka yonti Yabo mdubadili sistemu nyinroji
ngongalia kairebano abasainu nione namna nyinroji ya ufanya jo ushinda isaidie yenti kamili parce que banu kena ukiri ekamna banu izo ye gouvernement ifanya bo mafundi wa dini mlone popularité iyo ndehele gouvernement ifanya ze gouvernement za Komori zoto faidisha wanwa hao yawe Komori katufaidishia yabo yonde heli nyinyi mlio ngamfaidisha nusu ya wandu waloa wade walozirewe oui d'accord shayotinde Komori yo nusu ya wanadamu wa Komori zweni wakati mimi umelezani kwa wao ngona wababangu wana wazaze wana walozirewe wao yabwengo wababa hao ngo hundaomba namna waeshi kwa jajo utajema msaada wa hanyu wajo angalio wana hao wajo kupenu wana hao yapo baho bomzaze bombaba utowe mapesa yanu yendo yafanyia misaada hiyo do hundra fikira tena uambie mafundi ya ukayana rifikiri namna nyindwaji na rifikiri namna nyindwaji rijo huisha yenti kamili bayenti ngiyo taabani kamtuona ka hata habasa hata zilazirewe ngondo webo hoi mikoba ya hao volo wana marke walona ngondo webo hao volo zonde zirewe yabo joka huzie eka boy mapesa saidu wezirewe wende wadobo ha ne ma dealeri walo hiyo hindi joka uzia hindi joka uzia hindi hiyo ndio maana mimi nabaka karifikirindo rangalia ze kweli mafundi watu kama ndio maswali ze swala za istihara za hanyu makanti mafikiri haukweli namna ya lazima wandu wafanye haukweli wa huyenti kamtafadhali baba nufundi ujo huishilia mnashioni mbabi kamtafadhali maranti legiri kamtafadhali maranti legiri babo zila mambakanga mtuma umuhenti zijazika neemana maudu gajore ngwa zifanywa boîte de nuit emisiriyo gajoka boîte de nuit emakatirendao yao erijao erendao yao yewe hema fundi wa Komori yewe njamba mtifanye njamziani sha narido fikiri na namna nyindwaji ya henti kamili parce que abo yonde heli sisirili yo hunu sontipia bana sharito wa hula sontipia ujahunu ndizo doka yarjerdo hundamba hindu hunu resaidio walo hula na yabo tasi ngaranzori fikiri namna ya ukaya wala wa enshindu watu sisirendera wangarie ibanu ndongo ilo nziro ibanu ya umeleani bo mafundindi banu ya tongesara jahunu dizo mfanyao hizo shabanu ya differentialo ya bondo ukaya nyinyi mfanyi ha grupu ya ukawanu uporo fulani wanu uporo fulani watanganya umbahindu wabihama halani fulani shaya bosonti pia si wakomori pia rilohunu izo ndizo ritungo ufanya esharibe ha hunu ndo tukahuja rijeri hunde taratibu rangalio wanduza tu walohula hema esha madziro ya lohula esharibe ha hunu ndizo riwa hemi sihiri lohula esharibe ha hunu ndizo riwa heze madrasa zilohula esharibe ha hunu ndizo riwa heze lekoli zilohula esharibe ha hunu ndizo riwa heze lopitali zilohula mibanu mimi ntuona ya difference ntuona hatamba ya difference ndo kanyi wanu ngo grupu yabo ndiyo dahi shekande misaada yabo sonti pia izo ndeza shonde shatori bya onu ngiyabara tso garatso ka ubak shahina mna yo atantundai leo ngarishinda umaudu karna ushinda gamona wana pia wafia mobebe harini ina mtofanya taratibu risove wao wajua fia harumaze bahari manabo sayiwe karelekeza yanti yabo wakati wao wajoba kisha harumenti hao kwa jojo wado fia harumaze bahari izo kasula harumale shisholinu la jalinu shayabo gojo hundra wanadamu wambao hariwo maislamu wajewa dola umu wa babanu wazaze bahari ngwa saidi yao wana wende webirabari wafanye badi abu yonde ile dungwa mbaka ya mwanadamu hende hata hadepaseha zendongo wizo zimdepase
wala ngutona ya ukaola hende hawaswili vahengu chomba kaye wala kaje tuwaswili unde bahati haya boy jokere mimi ni unde bahati yabo yekambaba hena mzizahe na zukiwa hena mjombahe wa mharazizia humnika kwa na huona mwanadamu wape duniani ya watendea wala wala mjomba na mbaba na nzaze nge oblige yafanye shay rumbisha mwana shay mwana mshwahe wala zema yeye amnike halafu ngoshoma vama na ngwamba ukaya abo baba ndo wazaze ndo wao kamtungalia umavuvoma na hamanduo waladhimu wa wahenti wao wengi wao ndo walona mdomba hindi bac plus 3 wao ndo watimizi mvuni ila universitaire dungo viaziziwa wako mimi hamba kaya ila ndio university ifanya wewe wafu de university ya usomiso wafu ani ribulu ya university ya usomisa wafu wono ukandao wao fia mo baharini mo dawao wono benge kwezi watukufu risari wasilo wakati yabo basainu dizo gamjoja mtima mbiani ya ukanga mjo uona homijini yabo basa wandwa ndisorengwa onda wofungwa yabo bakishandwa hezendro vine mihogo kamrendo tsaya huzemba hindu hena mne serikala tujuka hanza wajore ngondo ndisofungwa tizo waisa wandi so arete warume mabavu ewi awenge kamjozidi unsami ikatizaleji manati mabani ukayo wakati huisa nguo mziro kauti ukaya wandu kwa hezaleji yani ujoka ngena fikra ya husuze ndongozinu na rijeva nurjeri jadiliane nyinyi wadzidza hatu no wababa hatu mazaya wana wanu wajohe abantu wabazendongoza mafiti na mtafadhali bawaondu wana hanyu njamba mu warongoza gwa johishi aba mimo wahangu kwa titoishia mami naondo duhazi wana walu ndo maduhazi tumabia nikanga mimbai ngabwazaya abo mimi ni warongoza kwa tuishia sha ambese laalla wetunda mwendo ikanga mu warongoza mwambie wazie batani ba imabani haongwa waona hii si wazee wa hao ngari waona hii hala makalima mafitia batania hao watu ujua hata ngwamba oje ibenge yajoka njema ni wazee mlo karibu ni wana wanu mdo para muwausia mbavi muwaeleza namna ya binadamu muambia yezendongweza ladhimu mdia jazambe tengweni neza tuladhimu mdia jazambe tengweni bati haki vanu mbaba hati relonio vanu nzima na boyo tibahati maana vanu wakati miwaisha wadotia werongo wa shizungu ila mimi de kuntabisha dekati waisha wandi sorongo wa shizungu kwa tujoka balangwa kinyume ngwa minyao ya societe ya hatu ya ukawa komori wawe haza hao tujawaruma zerezo sosio waje wado vumbwa zetu abiambi wafanya balangwa ila ngwa minyao ani wo kwa tuelewe heshiminyao yenti shari wa minyao yenti ndasi rambaye ola yaribu hayenti yarohe shawo wajua mbese nongoza mafiti zitona hata mana pano wenda hata hari wadorongo wa shizungu wenda hata wadorongo wa shizungu kamtona kaila hadi yo hatwari eze janibu za wanadamu walonu pia wajoishio wa komori walo jumoto utorema ema afrike hamanda sine jau netijindi nina no vumbua zetu abiambi za ola ya bohole mndu mshe ola bohole mndu mume ola hasisi ola hamitiwa ola ani tukusa sabatani zitona hata mana amjeda na ukazawan nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.